Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Nabiullah, Muhammadun Safiullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Nabiullah, Muhammadun Safiullah. Huwa Hamidun Mahmudun, Hamidun Mahmudun, Syahidun Mashhudun, Nasirun Mansurun. Muhammadun Nurun Sirajun Munir, Muhammadun Bashirun Munzirun Nazir, Muhammadun Waliyun Qawiyun Amin, Muhammadun Hafiyun Afun Karim, Muhammadun Mustafa, Muhammadun Mujtaba, Muhammadun Muntaqa, Muhammad Hadil Huda, Muhammadun Mustafa, Muhammadun Mujtaba, Muhammadun Muntaqa, Muhammad Hadil Huda. Inilah sebagian nama-nama Nabi Rasul Mustafa yang telah ada disebutkan di dalam kitab karangan ulama. Wahai insan, janganlah lupa kita sebagai umat Rasulullah. Kehidupan kita tak akan mulia bila tiada perjuangan Rasulullah. Siapa yang banyak bersolawat, dialah orang yang paling dekat bersama Rasulullah di akhirat. Selamat mendapatkan syafaat, berbahagialah kita bila bertemu Nabi. Keselamatan kita selalu akan diberi, berbahagialah kita